Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to Nkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Ungakhohlwa kusubscribe, ama subscribe, please do so, like video, share video as well. Njengoba sesizwile bafowethu ukuthi kuthiwa akasekho emhlabeni uDubula Ambatha, lo dume kakhulu lapha ka TikTok, dume ngemtalapho, bahleli betalabhana lapha nabangani bakhe. A lot of TikTokers bona nje betalabhana njalo khuluma ngokamaskandi, bekhuluma ngento eziningi lapha on TikTok, something like that, ezingishilo before on my last video. Ngathi mina ngisuke ngicabanga ukuthi obhuti bayadlala mangabe talabhana siyazi bayathethisana ngeinhlamba nakho konke, kodwa ngisuke ngicabanga ukuyadlalwa nje bafethu, hayi ukuthi abantu mangabe sebemeetha in person sekumele kuliwe ngoba phela lapha na ka TikTok senzani. Angithi they always say there is social media life, there is real life. Abanye abantu impilo abaziphila ka social media akuzona impilo abaziphila like in real life. You know what, ka social media abantu basuke bedlala nakho konke, abantu bazwakalisa ukudabuka ngokudlula emhlabeni kukaDubula. Bambiza uDubula Ambatha, kuthiwa ke uye wadutshula ehamba nabafowabo, kubikwa lapha ukuthi udutshule ngenhlamvu ezingafika 16 abamshaye ngazo, waphuthwa nje esibhedlela, kwase kuthiwa ke usedlulile emhlabeni. Ngibona ke indaba zakhe ziloko zigijima around on social media everywhere, kuthiwa ke akasekho uDubula. Ubhuti bengimlandela kakhulu, ngimthanda bafethu as when it comes to lo mtalapho wabo, because iyona into mina bengimamela bese ngiyasihlekela nje ngithi ayi obhuti labatalapha nayo bayadlala kodwa bona bafethu. So ngiyabona kune video lapha nepostwe ngoMax Makhanya. I think sengingenza ama video ngoMax Makhanya before. Uyatalabhana ke naye nabo Dubula womgibe nayo yonke into bafethu basuke bedlala kodwa bakithi. So ke angazi abantu bakhuluma ukuthi ukudlula emhlabeni kukaDubula kunalento yomtalapho nomculo kaMaskandi. These are Maskandi artist lovers, something like that, balandeli bomculo kaMaskandi nayo yonke into. So abantu bathi angazi uMaskandi noma umtalapho lento ukuthi kuyaliwa nje on social media, sekaze kuliwe in real life. Ngase kuliwe on social media, kuliwe in real life. Ngibona nje abantu bekhuluma bafethu on social media, kuningi abantu abakushoyo ngoba iqiniso lonke the real reason why he was shot and passed away ngeke sazi ukuthi yini nokuthi ubani loyo oyenze lokho okunje kuDubula bafethu. But ke anyways uMax useye wa record video wayiposta lana on TikTok, ngizoyishare nami ukuze mangabe ungakadibani nayo ke uMax ukhala ngokudlula emhlabeni kaDubula. Siyazi bebetalabhana kakhulu uMax noDubula ke, kodwa uzwakalisa ukudabuka hayi kodwa inzondo phela bekungasi inzondo leyo ukuthi like sekumele like in real life bangabonana ukuthi usengaza ashone. Ngizoyiposta le video ke ukuse uyazizwela from the horse's mouth ukuthi uthini uMax Makhanya bafethu ngokuhamba kaDubula. As abantu bephawula on social media, abantu bathi iyo lento yomtalapho, so angazi kubana ukuthi ngabe iyo into edlule nomphefumulo kaDubula umtalapho ka TikTok noma mhlambe kuhlanganisa nje ukuba like ngumthando womculo kaMaskandi bese njani siyakubanga lokho bese njani, like ayi bafethu angeke kodwa yena akasekho emhlabeni uDubula. May his soul rest in peace. Asizi ukuthi uthini uMax. Mina nguMax Makhanya, ngithi Dudu emndenini ehlotsheni nakubangani balensizwa kaMbatha ekuthiwa uDubula eshiye ngokukhulu ukuzuma futhi kabuhlungu. Nizokhumbula ke bakwethu ukuthi uDubula insizwa nje ebesitalabhana nayo la ku TikTok, and ukutalabhana kwethu bekujule ngalendlela ukuthi yena waze wahamba wathumela abantu bakhe ukuthi bahambe bayomhlolela ngakwela kithi eMbumbulu la ngivela khona, bayomlandela information bamshuthele nezithombe. Abuya nakho ke wakushare konke la ku TikTok, wanikhombisa ama diary la abhala khona ngami noma ngakithi. Insizwa nje ebesitalabhana kakhulu nayo uDubula, kodwa esayidini lami iqiniso lithi beyingekho inzondo yeqiniso. Angikaze ngimzonda uDubula, ubeligxeke iqhawe lami engitalapha mina, engithuka nami ngimtalaphe ngimthuke. Akaze nje ngimzonde lokhu kwangempela, lokhu kokuthi impela
sekufuneka mhlambe afe cha. Ingakho ke ngithi nje ngithi dudu bakwethu silahlekelwe nathi la kwi social media zinciphile insizwa esizoqhubeka sitalabhane nazo ngokuhamba kwadubula. Bakwethu ngisithoba nje kakhulu before lensizwa ihambe, before ilanga ehambe ngalo noma ilanga lesigameko sokuhamba kwayo bebehamba nomgibe bedrive nje around ko Midrand laphana. Sike saba nokuxhumana nabo behamba nomgibe bengifonela laphana ngama video calls befuna sihlangane ngenxa ukuthi I think mhlambe bebefuna sihlangane nje for the first time, sixhawulane sibingelelane sibhekene for the first time ngoba impela besingakaze sihlangane, bekuzoba nje okokuqala. Angikwazanga ukukwenza lokho mina ngenxa ukuthi ngangisentorhweni ngibhizi ngiphuthuma ngibhekele ko Pitori. So ayenze kangake lonto, ngichaza kona njalo ukuthi lensizwa bengingenayo inzondo yeqiniso mina nayo mhlambe obengenza ukuthi izifinyelele kulesimo lesi efinyelele kuso. Ngiphakama nokudabuka okukhulu ukuthi isifiso sayo sokuthi ke sihlangane mhlambi lapho la naye bezongikhombisa khona ubuntu bakhe sigcine singafezekanga, kugcine kungenzekanga, sigcine singahlangananga. Babehamba nomgibe ngomgqibelo emini bengifonela, inamba yami beyithole khona la ko TikTok. So kwagcina kungenzekanga ke Dudu ke mndeni wakwambatha, Dudu bangani bakadubula nani ihlobo sithi Dudu sikhala kanye nani. Ebese ngikhipha nje isiyalo ke kubantu abasizakalayo ngalokhu. Ngithi nje bafowethu ngicela nikhule ku social media bakwethu, siyatalapha senza siyadlala senza konke, kodwa uma ngabe sekunesimo esiserious ngalendlela ake sikhuleni bakwethu. Singenze ngathi thina siyophila ingunaphakade. Ngiyakhumbula ukuthi yimi umuntu owake wakhuluma amazwi akhombisa ukusizakala ngesimo esiserious somuntu, kodwa iqiniso lithi ngabuya ngawalungisa, ngawakhansela lawo mazwi lawo, ngakhombisa ukukhula. Ngoba lento yokukhula inegaba, kunesikhathi esifikayo la khona ekumele ukuthi ukuveze ukukhula. Lento yokukhula into seasonal, into ehamba ibuye. Khona isikhathi la ukukhula okuye kukushiye khona, uthola ukuthi uzobehavisa okwengane, ukhulumisa okwengane, kodwa kumele phela sifike isikhathi la kubuya khona ukukhula kwakho, ebese ulungisa amaphutha owenze ngesikhathi usakushiyile ukukhula, la khona bewubehavisa okwengane. Ngakwenza ke lokho mina kuBobo umfana wephiki, ngayilungisa lonto, kwabuya ukukhula, ngazehlisa ngawakhansela amazwi engangiwakhulunyiswe ubungane. Sengithi ke nani enikhuluma amazwi okubhayiza obudomo obungane ukuthi sekushoda bani, ubani uyalandela lawo mazwi lawo, awubutshuphithi, awubungane, awubudomo. Khulani, khiphani amazwi constructive, amazwi azodala ukuthi silunge isimo
Yekani ukubhebhethekisa isimo esibi. Yekani ukusizakala ngezimo ezimbi. Yekani ukuba zidomu nokuba ziphukuphuku. Kubhlungu okwehlele umndeni wakaMbatha, kubhlungu okwehlele uDubula. Kumele ngabe siyalila ngeenhliziyo, siyadabuka ebese siyafunda ukuze silungise impilo yethu going forward. Njoba umbona nje umfo kaMakhanya ukuthi njengamanje ukhuluma ubuhlakani. Ngikhombisa kona njalo ngichaba indlela eya ekulungisweni kwebehavior ukuthi awalunge ama-behavior abantu abakhule manje ngokomqondo. Ingqondo zabantu mazibuye, abantu mabayicontrole i-social media, kungabi i-social media econtrol abantu. Yenze into bese uyayimela into yenzayo. Ungayenzi into uyenziswa i-social media ube uzohluleka ukuyimela. Ngithi bakwethu, ake siyekeni ubudomu. Sibhlungu lesimo esehlele uDubula. Siyaxolisa mndeni kaDubula, siyaxolisa nakini ihlobo. Sitha lwehlanga lingehlile. Sitha lwehlanga lingehlile bakwethu. Sithi tutu. Siyaduduza. Bengifuna nje ukudlulisa lawo mazwi bakwethu kanye nalezo yalo koza kwethu esinabo la kwi-social media ukuthi bakwethu ayibencane, awehle amagama abhebhethekisa ulaka. Asikhuleni, asifundeni emaphutheni ethu. Asiqine manje, asibuyele ezingqondweni zethu. Ake sizame amanye ama-content azokwenza impilo zabantu ziphumelele, ziye phezulu kunokuthi ishabalale. Ake sizicorrecte emaphutheni ethu. Namaqhawe ethu kaMaskandi ake siwalandeleni kahle bakwethu. Ngizoze ngibhede, angivale khona la. Ngiyabonga bakwethu, ngikholwe niwazwile amazwi.